Kinongelam ko Voice of the People Party VPP mentakasungi kidelek chayo sning ban pen itu pajba ya sangut ki kertong MDC jo party kiba iron na sandli constituency Jongkri Phoi district hagana ji pen itu kertong la sakhiru du general secretary ka party bat ubadeiru UMP ke Shillong parliamentary constituency Dr Ricky AJ Singkon uba Ambrastarwell Marbanyang MLA ka Maulai bat kiwe kinongelam jo party Apen itu pajba iki kertong do Dr. Kara H. Chance Charman ke State Election Committee Joko BBP ulaya thu bakini iki kertong kidei ki baka party kalajet janai banterwa si pajba man pen ku bor bakin long kinong mikmat baki sakri jong pajba ki kertong ki ba aireng ki sandri constituency Jongkri Phoi district ikin thop yeuba upkermen lingdo na jirang uba Matthew K. Makdo na nongpo uba ban Rikus Nongsteng na sning uba kenjo lang rangthong na mawati baduba isen hing na umroy. Habakran hakadega singi Dr. Kara H. Chance ulaong bak election committee jongka party kalapet benya banjit yegini kertong tagaba pikir na markide ki balabiang pura ban simti yakakam man aji chakri bat kabak hoj bat babhas upaj ba ula pen pauru bak jing pen itu upaj ba ki kertong kalong ban pen syai bat pen janai yak jing tip jingki paj ba syapang ki kertong hakaju kopor u Dr. Ricky AJ Singkon baru ba Prestar Well Marbanyang kira kentu ki paj ba bagin ai ke jing kershan bas kem yaka Voice of the People Party kumba kila ai ke jing kershan haki election MP kabla dep manwanra yaka sensyar ka khadar ka bakhoj bat lat naka bamsap bat bampong kaban son kaba ta puwe tre cho banai uba kaba kini artri ke dis council ka Castles autonomous district council but ka Giant Hills autonomous district council kin je yekinong mikma shaki ki artri ke district council kai kaba wa bangan ong hapi ka ka board pa ba ko ni kong ka party kabang don ka rupa ka siya ba ay nay ka don tang ka thong bangin shakri hok pa ban le hok ba ban ye ban ra ke ka nomrin pai ka si sal ala kaban ro ka si council kaban ni wan ha ka po ya kaban kan ito ke ni ka tong ba ye ke jong hak mak jong pi ye ba mi don ka sin shana tong ka party pai pa ba ye kong ba ti south ni constituency habu kira jet yakini ki mandong ki economic mat jangki shaka Meghalaya Legislative Assembly sekadar bartawan jong jana kiong nimsham babi bala kali MP election ro ki babon kaleng sodong kiong nimsham babi habu ije nganget pa pa ye ngaten terpa tagamen sem to sore aila yangi agane kenti I like the Voice of the People Party. Bangin yo namadani ka la pagkakapu. House nam ang pulay jong MLA election. Let's say naman nilang tumay empat belas ha. Andrei katanya isi po. Ni jadi ka shisha. O pai pa hi ulong basa. O pai pa ulong basampan. O pai pa ulong syo umanang shapan bi. But they naman ka daw. Kani ka district council election na small kadeka la pagkakabu sa jisi kaba biyantam yung pai papi panayla yung Voice of the People Party naman menta pilong pai pa kina sa yung pai pa kina siyampan yung soto baga sensya pai pa kabor ka siyang papi yung ngiju om kipilong ikanla ngilong isati kung ikanla bali siyang may kanika la pagkakabu Bagar kue kerja jauh banai fair, ban ong ko ong di South Political Constituency, Maulai, Nongkran, Shillong North, bat Mawin Knyang, bat yang ngim shimabi. Pai pa ba keting kentu keting kepah red ket megalang bersama no. Aila, yek Voice of the People Party, ban yo ban rong hantai public council. Banyo yo kam ban sensya kenal ba pinyo ban ikan gay kata ka sensya kada tawa takum tanong dengay angit skal pai ba be pigon hami kerba te sloba tagaman sem ko slore bata ko sem to jing sofia nanong e ni don tam terke
ya ka sinsha kadar ka bakut ka sinsha kadar ka bakat kum tanung le ladeng yo menta namtip kai ka banjai ya ka ashai ka shisi ka champi ka chula kai ka banjai ka loe di pon ni ti nama ka shom happy ba ana ka ma shoban benput kai ka ki sipai ka ribila aga tu mau jom dom tin ta phampe po Kohima War Cemetery young ka tu tin thok wong when you go home tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today aga tin tri kom ka tu tin thok kom anda pilale chlagi ong yeti bana ka ta ka shine ka champi ni IT manta ya ka jigam ka champi akot pada tentu kau kipai pabrik kong kita obaran yang ada jikit se kembali baru ilan hangi ilan ada sama jikit se simpan ni kalau ka kamlam ka jona ka jumpi bangin ne mentah nak mentah kala syai kala shiski instan madu mentah lembaga MDC election party election ke bansoan I get kersan papai yang ini ketong kepada voice of the people party teraji nangina thamri boy yap terban mentena po jiran ba Matthew Kenneth Makdo nangina nong po ba Barnabas Longstang nangina po unswe ba Kenjo Ranton namo hati bari ba isnehing na po umray consensus nakar pahat tegas tegam same was sore I get kersan eti pandanong eti analakut ke MDC election haba kita je ekene kiba kong kitong kiba party la ibe kiban netska hiru in yai peteng pada kita nomor untuk party papen on shisha ngenang kopi nama rupai haba ni bakla ekan pagundai Wat numbakla supaya pakai kumbakla kersan agi MP election na kerba yai beteng pakai itu tale agri ke MP election blame kerku yapi patura lagi dari kubur bu harga jingwai kenapa blame punyalam yagi jingmut cukup hat kedoi blame kersa ini nama tentang pun tiberu yo ni bakla le blame te pun bakla Kesan kau pura agar berhenti ke bawah air beri segawai parti political party agar berhenti ke bawah bagai temporary bahawa baru kau teli mentah ke air kesan kau pura yang voice of the people party kalau ni kau pura pada nak kata jompi kipardo kiparsna nak ni kedong ketan riboy ke jompi ya teli lang agar berhenti ke bawah mapi kipardo parsam nani kadang katan nani napo rithor ban beni sekiwai pat kipardo kiparsam jui banong temporary boy nani kadai kala kabu hange kap kabamta kani MDC election kabamta yen beni bagiru nari boy yelalong teli ban voice of the people party ngaswa ban berkema nama election MP kumba arnai Shua election MP ila sang mentur keleng kari kasi jongi baboy ngalek sedai spori sapo Jaiti Hills badong ki parok kejui nang ne nato riboy dong ki parok kejui nang te napo East Hills apa kendu ena yong hatu pur yong ina ba nang ta election MP de tada dei sekali ka dong ka than jongi je kerja kesan pinyo baik kerja kesan keberapa Henry sepo Jaiti se tangi arti no nama katri pa kapisa bahag do poru kajinde don bor akan sepo Jaiti sekali botiong na ya pek epi yagi rakhi atau por no iki no dalam politik banyo ya bavur no pin selingo pin sekendit ka Jaiti kan sapin kendit yagi baru bakal urang punta pada po Jaiti naman lagi konsensi ngem tuna ngitam yagi wei pati kertong
dan Ipoh Hajar Vur. Lada po Chinese, kalaban ay kajitu siya kabarat pa. Hakani MP election kabarang sudah. Nasomba ni kapur kamanta, kalay kapali sa kajompi kipargo kiparasnam nangne na po riboy. Ay, dia kajitu siya kabarat pa kajompi yang Voice of the People Party hakani kenti kamanta. Voice of the People Party kumbangong idon tan atli kinongrin. Habang iwan kemat jompai pa. Mau compare. Lah kalau election yang apply MP election absam lani. Kani MC election apusan. Watara kawan sawairu election. Kan nomren jok Voice of the People Party kan om kelan. Idon tan atli kikay pada. Kibanginun bankular habang iwan kemat jompi haring por kawamta. Kung gini kita sangut Ringkatan maka Voice of the People Party idan tang atli kanong rin berskem baginon berkulan kebat jompi pai ba kabalikong kalau ma dalam ibit yo pra ban pension mapo district council la kalau mapo Casius Autonomous District Council la kalau mapo Judges Autonomous District Council kan kamram tu pra kalau ma ban wanra yang kasensyar kala ka kuat ka basubah ngatip ni keren tangi sorkar jelang ni sotu apa sorkar jelang kini kalau beranam tang kiai pilihan yang apa jadi kok kinong song jong gani ke jelang tapi kenal sesian pak nama gila keren nama kado kali kapur kepemenang kan jelang kini kampak syengkelah nagasiu sekauha hendai kalangan ger aksud nagasiu syakapakam siu kajela kajoma kajompi hendai baong menga dan kebabet sesian hendai baong mangikut ke parti hendai na disentur jong home minister ulah ongnya kade baka jela media kade kajela kabam satam hapo kari India baro kowe baka ni kisi siapa pak nama anak kebun kiri pot nyoi baka jela kajli ru kabat pat se kowe pat kanam ka peleran baka bakta na kota jonga ba jongpi baka ta kalong ba kajela ka jonga ba jongpi kadai kajela kowe le kajela ki berduktam hapo ri India baka bakam so sino ta kalong pa ba lada ong mesin ka berduktam po ri India ang sobian Henry kadai kowe le kajela ki berduktam watang na ki para jela ki berit cenitan lamii jogri India kesali keketan jong kejela kejonga bojong pi bo nei ka sopla apa ba na keren po MP election ni banan keren biang nama dang benen mensisi kadang mi yang hakikot kubur dari juk ke report kampak kelang bakata kelomba sopla baka jela ka berduktam kowe ki jela ka berduktam Habori India Henry New Pak Yo Chief Minister Wayne Chief Minister baru sepapam Habo keri India Kemudian nak top 10 Habo keri India Tidak akan mundur Mau Kertong Ibangi say Ibani Rajit Ini dia berkerpang Ibani Su Ini dia balabit Balabiang Ba Kimkit kata kelengkor Kalau nong nikmat Saya district council baki bala bang play kagam bang sekri ya kan kathan jombi nani bak tunjuk dia kan ka district borok away hasil atau district council bak tunjuk Giant Hills bak ni ba kini ki kertong belaji tetapi pa kijir jadi ikerben sen dekila manai jing sekri kabahakam demeta kajing bahai jombi pa dari kathan bak gila ang korora hikala ha district council bak kunjuk ni kermen hakasti di bawah kowe nama ni kermen ba la himjil bnya ya di kandidat jongi ni bagi guna ban le ko hatam tadi na kau ko parti yang bisa bnya ni dia le bnya ni baro ya ni ko por ni itu jadi ni kertong jongi wala tumong mentang kilayo son kila patay ko bor di kertong di balele di konsumsi baper jangan kita temper hoy
mereka parti nyimpa maju ya untuk tak maju penting lagi lapor mai kebor mereka kuat dan pintu jadi ya kita di kartong hijongi nak kan riboy yang kami iwe yang kebor Kerana ini bikin tak dalam hati keteng lagi bikin yang ini makna bagi pak jangan ini katakan jadi ini didikan dia pada voice of the people party dan legit